na de shimai ya mobibia ajoma makwaba ade eba ahenkan ade okunu miensa echipo miensa kasa fidie suo ebra so esensema wodra ya boaboa no ne yede nyinyina da eba besomwo na ene aya memrendanti aya over the week Kasiebo na chese na watwi mu ensem esi awodro ne nyina na enanwumre so ya boaboa ne nyina no ne yesanso abesi so amawo abusua na watwi nsanti yo ensem polo nyensem ketwa ne yedimo akotin abi ene se ania individual bondholders na watwi nyina wamu kobom pempen ewo my Ghana osofo hwe yesika ya tena ye na wamu kopie mu ne ekoso wo ho no enyesem ketwa ma me sofaya akufune osofo hwe Ghana yesika samso ena afia omampani na nadodan kwagufu ado faase wo masem na watwi etoaso na ya jantwa anso ye general secretary Emma Convention People's Party wanu so kasa ya kire se abanye mpempre wa banwam no akoye sa Alibaba okay Alibaba osesa na akoye asani tano kacho mampani na nadodan kwagufu ado se o kandidi bia ye bibi na chitarfo ahweso aye bi nanso na nado de da bi na watwe amunso ma me aslawo wusu kasa ye efa Ghana card enso ho bu sasa otuna shewe jani kacho swafo a ohwe Ghana ewumasua so se so mpene tutu mpene no another boiling or roasting la ententema onche kratam na se adwuma no onye bi afutu okoma aban se wahwe na akyerɛkyerɛfo a wɔmo ɛkyerɛde a wɔ aban suku mu nyina wɔnyi wɔ bia ɛde afutu okun wɔni akwa wɔde ba ye no twɛn waso ubeti mu nsɛm na wɔtwi mu nso mampani de ade ba ko etete Ghana pa oha ba ko ha ba bi afi atudwa abusuan nsɛm no adot pa na watwi mu nsɛm ani yesa so besi so amount ya no wedi echi abefo ntentan kese ne so Facebook eye Ahenkan 93.3 FM wudu wa na wa like wa share wa dwenkyerɛ wudi egu wo ya bekenkan ni nyina da ede ama wo YouTube enso ye abusuan tenten fa nkodome na ye nyina ye mmom ani Kasibom kama adwenkyerɛ kro na wode afa emai so 0594 841044 0594 841044 bresem ye bekenkan ni nyina da ade ama wananwumre enase piesie ankoma Jubilee Hospital waso apomuden ehunhia ye pantini efa wapomuden brese da nadbemo enti ye pene wakwa akohwe wapomuden emu enafe enwuma kwa ya wo mo boaso yasene no dodo na akeka wo beti wo mo ka brese fatem nanso kase no di acho Facebook live ni YouTube a wonsa ebeka ye sede akuadi nkankan no na de adwenche no agu ho na enwumre yi information centers buru aduonum kwa duosia wo magepene efa kase ne live for bunumantemu epoemantemu ene asantemantemu aburu aduonum eko aduosia medin edikwa aku anin kusi buadumene mame akuya janewa afa abusuan nsɛm no nkyeremu eni Ahenkan FM wati wasum Ghana omampani na nadodan kwakufuado His Excellency ekanidin ade atudwa se oman enwema ma yaso ya hyepa ana enwema ma yaso ya hyema ye ho kyere yan no edoso pa na osemu baako ye ono no odadwene ho ontiase wo ma firi wo aman ho so eba oman konkon Ghana mu obi on ma ne man so ndwo baako entokwa okina sei enne sei entokwa watimi wakame nko anti ye wo mutu bata sampe no mo proman a emu dwo a emu yedi no makwa akotem na eya dodo na omampani kyese ama dodo na sento ntokwa bisi wo ana bibi ko so mani njiwa emo masum dwen ko so a no mdi mika abagana wo mbagana so munya dio wo munama ama frafra ye ni chefa why mine ya so for se hwan se oti so bi tu sanyo no na onya Ghana ni ufi Togo Burkina Faso ufi Chad ene mia awdro man bia na obepiem Ghana ne nam gbetuto amanfrafa ni chefa so e ma obi sanse ye betum ni na omampani chese de enti okasa ne se enkofo yi ama ohaw ene ntiwahwo abo mamu papa edikan wo mo abema man no dodo akosoro etoso biem wo mo ba esanso munya busia bia nti wo mo ne nam batre sesabi aponcho kwakọ wiade ogadim na niwura ede ade jam nani so opie san nani so antototo san na wo ma akwakoye ne nam san na mo bo attack patrom 1 city patrom 2 cities sikasre na otutale won so ochenchefo
o wan na nwai aje wa mani bi tutu ne nkwada na asa abrofo asa bibifo ye wo mutumi trokan no wo ni na ka ho bi omampani si dodo na fi Chad abrochimani mu ochiremu sei. One of the biggest problems that we're having in Ghana today is the issue of refugees as a result of the dislocations that are taking place within the Sahel. We have, until recently, it was quite evident people coming from Chad, littering our streets, young people, young children and women, and very disastrous circumstances. We now have an influx of people from Burkina Faso as a result of the turbulence and insurgency that is going there. So we're very familiar with the issue of refugees. And we aya Ghana mampani nana adodankwa ekufuado. Na abusiana wachi mwanso domestic debt exchange program DDEP ehun sama ye de dwapa ma chese na wachi musania individual bondholders ni pensioners no wo mo hye ese da kru bia won bekwa akwatena ye aso ye won hwe ye sika samso won bekwa akwatena wo muso akoso mbe yi wo mafiri mu no ene na wachi im ekoso pepepe fiti Jordan abesi ya wodani ni fie da so enya sem keto wo mani abri ye pa na wachi mu wo mo kwaye na sene wo mani abrom ho wo mo nsama wodo wo mo ekuchi de kwaye pen woni monyamfo akenofo wiata wo tietia ne chacha mu ba montezu so wano ambetwetwe nkomo na wo baya no waka kire wo mo se sa individual bondholders ya wo msi wonyi wo mu firi mu pensioners ya wo so wonyi wo mu firi mu osini nyina no wo abono tofa de ho nkrata nyina ba montezu a wo kire mu se eye wo pe enti wo pa du sika ne be ma abai no wo mpezu so a wa na usika no wo fa wade enti ne enti a wo mo sori a wo mbebo mpempen kwa betena na so eye wo no wo se wo no wonte ase enti wo mu hwemu na wo mu nkira na se ne enti wo ma o madwen se wade nkrata anyina bechie adi mu kirekire mu nyina ba setew na ne wo ma o madwen se wo mo beye no eno ana wo mo ebeye. I had a press release a couple days ago, and I thought I had made it unequivocally clear that all government bonds will be honored, and that therefore, whether you are voluntary or not, whether you have tendered or not, to be respected. I really want to understand why we are still here, so that if there's anything more I can say, I can do that. But really, if you look at the press statement, it emphasized the fact that this was voluntary, and about 15-16% of the pensioners actually tendered, but they chose to. The bulk of you did not. But I had indicated that it was voluntary, which means that we will honor those payments. What I tried to do in giving you the option was that about almost 80% of you have bonds that go beyond 5 years. And so in the new arrangement where I have brought everything down to below from 5 years down, it makes it easier to get your lump sum money faster. That's your choice. It makes it easier. Anytime you're able to get your money ahead of time is good for you. But ani ayo my Ghana food to sign for when monyamfo ken ofori ata Omampani nana dodankwa kufado na memwemu ani afia atwam no mde baba tu dwase se omemu ya den na yebenya sika ama entutue ne sika sema gina pintinti aban no atena sidin ama adwen bi abo afinitirim aba adwen afinitirim ba nan se wom de ade bi ba ya to di domestic debt exchange program eno no aban che se odin saba kika komanfo bi sika titu ni enwumanyuma nkese no na omo na ban saba kan se wom a aye wom adwuma akoma wom gem pensioners no wom so sika akro munya no aban bagibi ena afi wom a ato bonds ewo aban na kache ya wom nya won kakra no osen kakra no munya no so eno so aban so bagibi na pensioners de no ena kani chief justice madam Sufaya Ekufu ono so aye adwuma akona wom giemu wasom oman kronkron Ghana awie ama mra kwanso akwakotena fia ogene na katua sika kra se pensioner na we na nam sma DDEP yase beka pensioners yi enu nti pensioners awdo bi a cherecherefo ebi a nursefo ebi a doctorfo ebi a woma ye adwuma assembly awdro ebi abannwuma no bebre wo mu na agi twi ene trada oya ye yanko asafu me yanko ye yanko na obehe nkokora ne mpani emro asabi woma ye adwuma bre anka wo somo joma home no DDEP nti wo mu na to santene
eko asoya wonhwe Ghana sikasem so na womo koe no ensentwofo ni nemana yakotu ye ni Madam Sofia Akufu former chief justice maami nso atimbi esanso no so pensioner nti de eko no ebeka no na no ana madam ni nsentwofo kase na o kire se ebo sabi okwasa na o se ode no onde yen enu nti de akwakobe ewoso no so de ne ho jim na wo mu na ekuma wo mo ho sanse yeso koto sabo asi unu asaka jenze so yeso enga jenze so ne so enu nti Madam Sofia Akufu dim mo koi na abro dim ma wo mo ko ahwehwe Ghana ehumasuan so no ena o mampani na nado ne wo fa ase osansu ni nua owura gabi asare okire daako ehun se na kani chief justice panenti unso adi pensioners mu akọ aban atena ye finance ministry se mo kwa akọpre mo kọ kasa mutiri ho enu nti owura okire gabi ekasa pa kire se Madam Sofia Akufu wanya de kra na enumu ena na watwe ya Madam Sofia Akufu nso ba beyi na no se owura gabi okire daako onim de oka na sabi nkofo bi won ma onfi wo mo sa nkofo no okasa onfi wo mo na osi papa ka ho bi tini dede ni nsema awro okeka no onim de oka ntinya de a obese bre ewo ne ho. He doesn't decide for me what I need to do and what I do not need to do. It's as simple as that. I don't have time for things like that. People like that are not important to me or to my life. He's a disturbance. That's all I've got to say about it. That whole program is now over, isn't it? Yes, and we chose not to sign on to it. Now, the way things are going, what I sense and what I smell is the creation of two categories of people. Those who have been exempted by the issue. Now they are calling those who refused to sign on to the debt exchange. They're calling them self-exempted. They simply refuse to sign. They just simply want to stand by the original bond that they have with the government. And you know, the word bond is not used as a casual term. Bond means... Madam Sofia Akufu kani chief justice nene ena mote no. Na enuachi ena kane twetwefo abedechire former deputy general secretary man new patriotic party NPP amanyokunu na obiribu anyosanso eyemranim ni ena oba abonte na ochese hwe ochire da ko onim de okeka ensem na okeka no sabi onim de ofi ene baby okọ esansa asema kane chief justice Madam Sofia Akufu kan yei ana se odi pensioners ni mu ma wo mko asoyehwe Ghana sikasem so no onya mfumso bia enu nti obi bia obekasa atia no na nipa no oni baby ofi ene baby okọ nene no enyaga ni abane ne kan se ankoye se ya nye we ya no baby a edu aye gene ya nhwe ya ebebu abane ne nyam ba check be so ebirim se dabi ya so stay ni no ya so nti wo ma na ekan ya ya so ya ntia ti be fa so mo no so because all chere na gene kan ya wo chere wa gene se bi antete ne dia so bi anye se yan so ya anye so na ya sa ebetuma ma na gina prim no ka no so chere na gene se na so na ya yire ana ya chere ama so wa se bi ha ma ya fa so mo benkum bi anya ni fa former chief justice ene baba ka so bere da bi yes ya dia da bi owura yes mo mfa mo nsanka all chere na gene so we don't need to be insulting each other or insinuating or vilifying each other no ma ya nya sa enye Ahenkan FM wei kane twetwefo abedechire dima NPP amanyoko no emranim ni nana obiribu ahen na wasasem kuro ya hu na wokyerɛkyerɛ ni pani Emma Convention People's Party CPP nana ya ajantoa wanu so di bi episo a wochem se nokure wase nana do amamoi mampani amamoi wamagu Ghana fo animu asiye pa se ne Ghana fo enya rehemu wo muso wonba betutu ne emaye no wase nya ne sa akura ne kwayeye wama dane ade na butu ana mfuturo sei womutugu Ghana fo ani santi ye tufuturo ne gu wani a obusa wani a wo hwibie ne entia wakasa ne wache se afimpinu ani edunson wo hwe nsem a MPP abai kaye ensem nokonoko wakagu Ghana fo trimo ema te se Ghana fo so kwaye kwato abani mani se bum ese wamra na ne se no fa megu apon so wo se enfihia ne sunwechi o 7 years echi nie wo bisa wo mo se ensem na wo mo kaye ne we ne wo metimi aya kitikiti bi ne wo metimi akwa yi aba kitikiti ne kura wo se no
kura so a enso ani na adia ba ko ha dwen sabre aban ni se chenchina chen wo ye domestic debt exchange program so wo bi aba be sam na nim fifre aba be ti fifre di ni sika to osam e kwa ma hu mi giem me kwa no anam de betwitwa me ho me di akwa yare sabia na fe empo free ma aban se me di minsa akwa akobomu wasisa de na aban ni hwe no wo oyan wo hwe na wo hwe ni ye fisa wano nana ya jantoa won suranka wo beka si aban ni popisa ya krono pa ni wo Ghana fo na watos na wo chese MPP aban se wo pe bibi di na toto ne ho a wo de betoto Alibaba and the 40 thieves ayen wo mo wo de ebetoto am se ne na wo musuban tenta pepepe ana aban ensusu bantie wo fa kwan bi so achinchim Ghana fo nsa na wanya sika de egu ni botom na wo ne na so afo wo manya omu sika na ne wo mu pe bia wo mu de akwakwan na ne Ghana fo de ya to wo masarem osini aban aye no ha dwe ne wo chese sa wo hwa MPP aban ni suni ne ban a wa hyada na ne wo matemamufo ne adehre tempempen kwati ahaso ti ni so tie mu sa o man ni mu ayeden wonu woni mpa sa wo mo twen akosi afimpinu ni aduoni nan sa ne wo ma dwen se break the edge nti ebra ni du ana chese sika wo ma gya agum sa ne be ya Ghana fo beto abamom no chese sa suban na wo ma fa ni tirimupo ni nyina o se nei Ghana fo ehu nti sa break the edge pa the MPP aban yi wontumunna. Can you imagine this? You just say, Juma, why you Juma Magana? Wabua Ghana, Cheka, Wabua Ghana, and some more kind of Baku couldn't who with me into Wabua Ghana. Why are they? I mean, this one, it is worth it. I say, oh, my dear is Alibaba and the 40 thieves. And not just say, Sika, dear, there's one person we poor, no more free Sika. Alibaba and the 40 thieves. You impoverish all of us and you make yourself rich because one person who shaving middle class. You're shaving middle class now, not here for no. And then bond you omodo omonsa akoken middle class be any 2024 and here come there no more to sikagum almost strategy for breaking the eight but then yeju abusiantie anono ani aya general secretary Emma CPP amanyuko nana ya jantoa political analyst Owura Asani Tano ono so e de atuja se e da so wa mamumu na embrofo ka se mi se leadership by example Udube ye poto ye twi kase mu a ese okandini e so ye bibi na yensa na ho na atitai na wo ma udi wo mo so okandini no wo mo so asua bibi afim na osinya me onum ni kronie obo man kunkun gane mu ye wo oman no nyuma bebre oman na nkasa nyuma eye bebre ani ni nanso aban ene pawo nipa bi na akwakotua no so okandini na no so ahwe atoto nyama ama adwumekuo kro no ono nso modern mo akoso enyuma ne de bebre guoman mu bebre na womu ni na panyini womu ti ayo mampani na nado danko kufuado na no Owura Asani Tano oye political analyst say o mampani na nado nankasa no ontumi nya bibi mane nyansa na ho ana onya de papa bi obi besua bi aye bi enu ntama okọ aban ana oman ni nyuma mu a wo metuatua no so akandifo ni na wo mu na obi anso tiada ezan se opanyin na wo mu di na choma panyin na nado no ono onya de papa bi abesua bi enu nti ama wo mu na so hwete sam wo ma sa ana wo bobo kwa o kapelze leadership by example also obi crown more type no de abon office ti oba office ababi zezansem no na obiza se krachi o mampani na nado dango gufu ado nankasa kura yedi na chi no den no aya pese ewe esua bi ti Owura Asani Tano say so mampani pesa memu no aye fotisa betie o pesa ye fotisa se bi abru a oba bedi manken no ano ama na tem aye petepete so pesa eye de na eye mememre ma ne de a ena omomode nya dwumaden se de be ya empenufo awdo tuatua oman no nyuma no wom so besua aye bibia film Oma pense hoy nkrofo no mbotew no no nkasa mbotew oma pense nkasa mbotew enti sene your first head of institution is SO is for omo mbotew yeah different when as a president you perform it will ginger everybody to also perform. You see, birds of the same feathers flock together. Esa o mampeni tuno.
it is perceived say crofo corrupt no amampani na so ye any abana nkasa ye corrupt the same esanwa na crofo ni tu no aye bi bi say wabo mo target ye bi say omo so omo aye nkokora ne mrewo omo ho omo do retirement age na omo aye over age no ya yi omo fi ho na sense of CSOs no ya yi omo fi ho. These are the things that we have to talk about. Crofo enyini and so still omo tete ho amampani so wanyini nti omu ya omo on fresh ideas emba into amampani na nkasa on twata ene da ono onipa amoti ni ebansa amanwo yempese mpensemu yemma bam tise kokko aye hata wa paso ana yen kamfra tise mu aya 5000 ye de for egusu na eguru aba fitam na kwada odi go school oka ho na odi ba bia na te wate ano no na odi yen kamfra mpensemu sa papa ya de pan e wa manwum ye fe no asani tano ne ena hotie no na ebusiana watchim so watu afọ wa shanki taudie eso ye wonimonyamfo etla wowusu ekufu wanu so kasa na nsema wa kanya na ne eya disrede ene kwakọbọ na wade atu interior ministry na anim wase wasro mo pasa ne wo manga na ade ba ko ehu hia aba ba ye Ghana card nti so ye Ghana ni na wuni Ghana card na sene wa kansinsemo ni nti wonu de wa bese Ghana card no bi anya bie evise ne ehihye ya ne kwani edachi bia Ghana card na ne de to aba ene wo bi kosi kakra bia Ghana card baby a ubeko bia ne Ghana card wunkite bia de couport ya wo kwakwaye no enya de a wubetimi enso aye ene sim card re-registration a wodro ekoso nyina no Ghana card kroya na de kwaye ye ntina ewo se Ghana ni mapa bia no wonso etimi enya Ghana card no ebie na eno ana wonimonyamfo esla wusu akufu ade atodwa wo chemse ne Ghana fo dodro na ana card wo munyanya wo mu de ne enti akwakọba ne se wo baby a wo muti anasa brono a wo muti so no center wo mbekwa na Ghana card ne ye bia ma omo no ebi ni wo ekoba ne saso a wonipa no ntimi mfase kan tu ni minim sa tenchenache won kwankwo ye bia ya wo kwakwoye ebi ni wo ekoba ne sa na ha twen enti wo se na disrede a wo de atu interior ministry ana fei national identification authority mpenifo anim se wo beso mpasa emia ya wodo a wo muhia eya card ni bi ni wo muntesemu wo munya ni bebre ne wo man Ghana fana bebia abato mpeso amakomako ahanu ene adiosun enum no wo momodin se wo bia so ebenya bie na aboa no wana tse obi anso so etimi enya Ghana card ni ebie na maame adensemi atudwa obro kopie mu wo mrahye bedwafie na tesensemi sa eba ye bisa ne sa Ghana card no ene ye hina akwakosi wo bia nya bie ana wode sansem ne atudwa wo chesenya obi ana nya bie na ne enta wo mu enya bi no odi mu enchechemu nyina atudwa ndam soma wode na disrede atu mpenifo a wodro anim sa wo mommo no se ne bia dwumadi a wodi ebekwa enkan na nuachi ana wache social saso ye emienu eya interior ministry and national identification authority na wase interior ministry no wamo ehye na se taso na national identification authority wamo so ehye na se etu abesle mpenifo a wamo didi omaninu sa wamo keka bomo niema emo no entutu omanamo yesi ne be ya empeso ne impotema wudro bia wo betimi akọ na Ghana for wamo so wo ho no Ghana card wamo timi enya ebie. The Ministry of Communications and Digitalization, as part of the SIM registration exercise, continues to collaborate with the National Identification Authority to enable seamless registration of SIM cards. The Ministry of Interior is, however, the supervisory ministry of the NIA and not the Ministry of Communications and Digitalization. So I'd be grateful if the Honourable Member addresses her question, the Ministry of Interior. But we will continue to encourage them to increase the number of registrations per day in the country. Thank you. Siani aya wonimonyamfo esla owusu ekufu asofo wosha enkitaudie ensensem eso mrashebe jani ma di shewo bu south abeto ampeso aso oko Ghana mrashebe je fie nsu a eginetu ko wo mhwe totunyama ewo Ghana humasua ho oye ranking member Dr. Onimnyamfo Clement Apak openyini dia tudwa kyerese osofo hwe Ghana ehumasua so Onimnyamfo Dr. Yaw Osei Adutwum papa mpene totompene no a enmanim yeyi ono a momode ankotena computer nim ta on type letter titin ya kyerese adwuma no menya biem so osofo a hwe Ghana ehumasua so se wa anya sa wo mwankasa betune frakunya so ezanza se bi kokora manfa so beto mama so a
onzo mfere eso yiwe ni to nchen kra no de duro etwiani wanya duro bia ntwikra tum de anti grace yeduro bi de wo achem da kwatasi na watibi dia wobre so a na ayekama amano de nti opanyin kasa ne se osi wadi bone na empo Yesu Kristo ya oba chas fasa asisu bewuji me na wo enkwa ya wanim ene wafono ene waniaso konka eche half plot ene bone a wudi na achi Yesu Kristo obewuji nkwa wanya ohe na onimnyafo se yaw adutwum oso no nso di bone papa ene na meka no se Yesu Kristo mpo a wani bone no ono kura mpo ye ma asrafo tete no bi tinte so tu nanim na ebi nso hyene dade che na wo mo twena tade se mo twena tade no so tonto omsi yo be tsu tonto agwagwagwagro asrafo eti na tade no so tonto pa Yesu Kristo ntuma na ema ne koya awrewosem enu nti se ne onimnyafo se yaw adutwum enso akwakwo emfom so a bibia nu onuma eya anwade bia se wo mbetuna firi akonya so se osoafo a ohwe Ghana ehumasuan so na mfom so a owura apak eche se opanyina akwakwo enina ne se omanfo beka ya Fort Estate ya Ghana semchoni otua no ye fe no Manase Azuri wom kokko ye hwehwemu a eche se placement for sale se nkoda kwotwe BC awie ye de na tu school no omanfo bi ton o me de be ko school wei no age ne botom tam me de be ko school wei no age ne botom tam saa nyoma no eno ko ye hwehwemu ma video beto abonten na eno ne kom wo mu kirema ansa ne be dia tum so bi o ko school we ya dia tum bibia nkekawa bia ne hu no ye o password bia saa password no e ye osofo hwe Ghana ehumasuan so pe ene betumi aye saa de no enu ntia koba ne sen ena asuanfo we ya ton ama wo munai wo munya akwanko school saa odrobi na se onumnyafo ya osei adutwum onimhu bi enu nti Dr. Clement Apake se santi yenyina so entu na de so. The already minister section in terms of the report the mona minister so gitumu they you know and our access to the grade A schools in terms of PIN code or no any director general confirming what Prof said or also gitumu that there are times when he gives his PIN code to other subordinates to do work on his behalf but committee in Bisa no the minister refused or failed or did not volunteer to give the identity of those that he has given his PIN code to do work. So the point that I'm making is this. As well, if the minister is refusing to reveal those that he gave his PIN code to, clearly he cannot be in office for an investigation to be conducted. That is the basis of my call. The point I'm making is that it will not be fair. And we all know, sir, among for our committee, so they are all from under the ministry. You truly believe that they will be forthcoming to provide information if that information is going to be indicting the minister. So that is the basis for my call. The minister should step aside. But step aside too can mean resign. It can mean going away on a temporary basis. Onipa amote se okasei oko Ghana mrasheb jefia Education Select Committee okan bio ranking member osanso mrasheb jeni oginem emadehia ewo Bewusa South abeton peso so Dr. Clement Apake abusia ya tiasi adisua ne won sensemiti enwane se yekọ na enka ne director general no onu kro ya susu eye penia wada Ghana Institute of Management and Public Administration ye twaniti awasa gimpa annual Professor Stephen Adene ne wonu so ani abre a watresa wo man ye humesua no e wase yetimi ensakre ni na humesua yetimi kwankan ena hwe man mu akoyese adisuafo wo mu wa ban suku a wodo no wo mu ne ye ka adisua ne humesua ne ne yiwo mafrim ene otimi kohia obi wosua ni wonu no kwa ban school na wo foforo susu kwa ankura school ne ye ka so no akwa ankura school na de ya obe ya de aseni okwa ban school no ostress away no ya no ane say na me e wo se wo munyina wo bia timi sua homa e wo so obi adi sua atimi kwankan na wo man mu ya kwya sade bia ya aban dia ne se bia enye enti suku nyina so ba be count no wagina so na watu aban efo wo se na futu a wade ma aban ne ye tie ese kokokon wo sra aban se ni manim ya wo so na akyerɛkyerɛfo a wo mu aban suku a wudromu mo wonyi wo bi enkoja wo bi wo se wo munyina wontwe o maso ye akyerɛkyerɛ ni na wo aban suku a ye yi munyina fi wo na fe ye de afoforo a ye de wo mo ebe fantiti ye mo meboa ama ehunmasua ne adisua kwankan no ye de wo mo so aba ne wo ma ba behwe ama bibia atimi akoso ye na wo trust na wo kyerɛ se ena hwe aban suku sa wodra na akoyɛ supervision wo bia ani wo hwe mo so wo bia ani wo kyerɛ wo mo ne wo mo nye
enti ya wamu akyerɛkyerɛfoɔ ne pɛnɛnoa no wamu yɛ enti sɛ nka wɔn bɛbɔ ɔmo homɔden ama adesua timi akɔ nkan ɔdesua ni wabɔ ne homɔden asuadeɛ na daakye wabɛyɛ panimpa bi ne yɛato na sarem ane yɛ aban school ne awopɛ na wopɛ sɛ wonya kɔso na yɛ wɔbia ntia no wɔbia anya ne hwenti akyerɛkyerɛfoɔ no wɔmu gumu ane wɔmu pɛ bia ane wɔyɛ wɔsesa adeɛ no nso ɛha adwen enti sɛ aban nim a wɔaka kyerɛ aban ɛsɛ ɛnkosi sɛ aban bɛyɛ saa nsakrayɛ no wɔpa wɔntabere sika bɔtɔ ma wɔntabere sika kotokuo ma wɔman Ghana sika nyinaa na wɔnka se wɔde kɔ akɔhyɛ adesua ɛyɛ aban suku ahodoɔ mu wɔse wɔreyɛ ne saa kora na adesua no ɛnyɛ deɛ bɛtumi etu mpɔnti wɔpa wɔnhwɛ na ne nsɛm a wɔka no wɔntie na supɛ no wɔfa ne nyina ɛngu apo so ɛne mmom na ɛbɛboa na wɔnya sɛ da ne da nyina no wɔtabere sika no wɔde kɔ ɛne ɛnɛ yɛsɛ aban de sika kɔ adeɛ kye yɛsɛ wɔsoafoɔ de kɔ wɔse ne nyina no ɛnkosi aga ɛsɛ sika no a wode kɔ no akyerɛkyerɛfoɔ no a wɔmu hɔ no wɔmu oho wɔmu sika no wɔmani agye wakɔgye hyɛ n'ata so ayɛ sɛ bafu nea wɔse wɔyɛ no wɔnyɛ ɛsɛ mfa ne ho aban na ne deɛ nti sɛ aban ma mɛyɛ a ɛne wɔne nso to ne baabi nti wɔse aban ne ama n'ani ɛnkɔ aban sukuu ahodoɔ no wɔnhwɛ sɛ mpanimfoɔ ahodoɔ bɛkɔ ne ɛberɛ ne berem na ne wɔm de ɔmani kɔtwa amansan akɔ akɔhwɛ ne ɛkɔ so wɔse wɔn ma supervision no ɛmu ɛnyɛ du na ɛmu nya den yie pɛ ne wɔnyae ɛse wɔde sika ɛkɔ mu wɔse sɛ ɔyɛ ne sɛ nkora ne wɔde sika no kɔ a ɛno bɛboa ma ahomasua ne adesua no akɔ nkan akyɛn sɛ daa ne daa nyinaa akɔ akɔyɛ sika no nti sɛ aban no ɛpɛ ne yie mu deɛ ne akyɛ we have allowed the quality of our basic education to collapse in the public sector. It's so sad. The teachers are not teaching. They are qualified. At this moment, if you go to the poor private schools, the people who are teaching there are secondary school dropouts, but all their children are literate. But go to the public sector, the average person cannot read and write because the teachers have refused to teach. They are being allowed to get away with murder. In teaching in a school, only three things matter. The supervision, that's the authority of the head teacher, and the supervising them, insisting that teachers do teach and holding them accountable. I have always said, you don't need to put more, the government is spending enough money and not getting the right output. But the secret of changing it is not more money. Simply just give notice and sack all the teachers. Ask people to apply for headship, head teachers and principals. Select quality one, put them in the schools. Pay the principal and the head teacher about twice their salary because they are so important. Within 1 year, quality of education will rise from here to there. Abusia Ani Ahenkan Director General Wanwa ye Peniana Watakana Institute of Management and Public Administration Gimpa and Professor Stephen Ade. Over the week Kasiebo ewo. Ahenkan FM. What wasum. Momodian for adwenchefa 0594841044 0594841044 your text message and a WhatsApp and now bomodian di echi e Facebook live and YouTube ade obey say obe search Ahenkan 93.3 FM on sakanya comment no like it no share no bi nso anya bi ahwe YouTube nso subscribe na do adwenche no agu ho adwenche beba ni na ye beto ebo pa tse bi na nka 1 minute de mene tse wakom na abo bi tse aponche ana kusie na ontumi nko beko na odonum na odenden ye beto ebo san na yakenka adwenche na edi amount mentoa ensem ne so managing director ma bulk oil storage and transportation company limited yitonitia FN Bost Ura Edwin Provenka odi atuja say nyamianum ni kroni onipa ompe ne krepe ene be sori akase omampani na nado danko kufuado NPP amemo no ni trim odin say odi enhihye bia yatudin gold for oil aba osi obi a esumo ni trim pe tesa agbohuruye ene be sori akase aban no de oil ne nye Owura Provenka chese eya na montuo papa ose nhihye ya aban ne de bai no nyamianum ni kroni no awa ya adwuma na ohun hihye bi se da ose adwin we sanke nipa kebeka se adwin bolu angasa enka so pa sanke ye duanso a kebeka se esonte sese bi achima so aprokuma se big tree ka so pa esi we se bagayam enu nti o ka che Ghana ni bia se gold for oil dwumadi o mampani na nado ene MPP aban edi aba no ebe bo man papa o si titiru fangu yakofa free obi manso na so ko international market na
said the nakani ye did dwumane kwan e fa so e de kofa fango no o ye kogu ya hufi ho pa e ma sabi na international market no mu nyi die bia e wo man konkon Ghana ye dwodie no mu nanso se good for oil nhihye e be masa gidie na omafo bi ahwire wo ye mu ene nukro bia na wo mususu se ye nkenti no sa good for oil be boa ama sa nyoma ni na esiesie ne kama amana boa ma bibia akoso totin Ura Edwin Provenka esan toaso ka biem se wabosobodie bia yemfa mo mampani na nado ene ni NPP amemu no esan the good for oil policy ne de editwam. Hopefully this program will help us solve some of these challenges in the long term. So hopefully our credibility, because initially we used to have open credit accounts, suppliers, and open credit meant that they give you the product while you pay them without any instrument. And because of the past, we abused it and we went into debt. And so we lost credibility in the marketplace. We are restoring that credibility. And we believe strongly that this program, when it runs for a while, will give us that credibility. So Piemo ewa swame abetwa empeswa swa ene NDC emebundo mfrefo wono ewo wakwa kika nsembi kaya kaso ene ewu NDC ni nkura ne ohia MPP ni a wutimi bono evisesa na womu MPP for ye ana womu dinya atumi di nkunim enti sa pepepe ne womu nya ne wakaya kasi su se wanu fi se de ni fi ye o hyase so to abai wo hu se MPP abenso ye de nkrata di nkunim tembe aye bro enti sa pepepe ne womu nye ensemi ba monten so pe ne ni aposifo ye omuhwe mu akoso ni pe ti se ground aso o man ye pasumdwe enti se wakwa akoye sa pade o se hwe na ensem ne womutimi ahwehwe mu na ensemi ba monten so ani tini akuku dam obi anso atimi akabi na watwi mo amane boy ba ye akire mu se eye owura Razak Krampa posifo eso mumu na ne ebele ya mani bie ese wonko asam no ye jes Ghana tie jane ne hwe bele a womo edito so na 50,000 Ghana cedis sureties mienu aneka ho na eno na ne lawyer ni ya wo hwe agina ma no eye lawyer Evans Amankwa enso gina ye de sama hudo tu dwa wo chese ne edikan no wada court mpo ase ese wo ma hwe na Razak Krampa wo mama ne be se wonko na face ne nsem ne wo mo ebehwehwe mu ochem se wo mo kwa akwaboabo mo anu ye pa na edbre potin akoto ashom so bo mo mra no wo ma saba no wo mo ba no wo manu di nsem nyina wo mo hwe na wo mo di ne nyina so etimi atodwa nti wo twa so ekire se court na hye se wo bani buso me ne da to so ankunu no wo mo samra na ensem no wo sam be yi ne ho anu to se nkosi sabre ne de wo mo eboabo wo mo ho anu. First of all, we have to say a big thank you to the numerous supporters of NDC across the nation and Ashanti region as well. And a big thank you to the national organizer of National Democratic Congress, Honorable Joseph Yami, who is here with me. And another big thank you to the national deputy youth organizer of National Democratic Congress, Osman Yaroga, who flew from Accra to Kumasi to support our brother. Thankfully and graciously, the judge has granted our brother Kwampa Razak bail today. We are thankful to the judiciary and the judge for granting our brother bail and understanding the position that we are coming from. The condition is also okay that we are executing the bail at the premises or the registry of the court. So our brother Kwampa Razak has been granted bail. We are to come to court, back to court on the 9th of March. The condition was 2 sureties. 50,000 Ghana cedis with 2 sureties. Abusiani ayo lawyer ni a wokojire mu Emma Razak Krampa Swame NDC emebum drum frefo wakokika ensembie Evans Amankwa. Evans Amankwa kasa wie dia ne yento ansam no so ewo ha ade bia ba okọ Ghana school saudoma titu fiti chocho egosi classes for no aban ayeso be nuanuane Amankwada ni na kwa obia ko school ade hia se we dware ode open camp daddy don't worry the government is feeding us no akabofo de deda konakono na open sampa aban efidu no o di nuane pa tama usua de pa e kambrofo pa enu nti school feeding program ewo ho yes you for enjoy pa na nsentem wo ma nuanuane ne ma enkwada no asuafo no wo mu chema sika ne ma akatua ma aduane so tu bebia na ho edenden enu nti wo mtena se ye din no se ade because na so ankasa ho a
an ya da chibi enumguase ba obeji bi akwese peniboni otifie na nkwadawe na nka ye ba ne ye ka so da bi na mada o da bentua na nka ne center for hnim ye de obeka ho ade bi so onuma etese eye na se wanfo nu ontum pe ekwochewa uyi hu firima enyeje na se wo mo de aban de wo mo ka na nu nti wo ma dwuma ma ye mpo aban ntua no ena wo ma nuanua no wo man mu dodo na aka wo mo ho bom ene wo mo de ni kri wo mo bowrem e wo nkram mpuni mantamu enkran kasa bia ya wo mo di dwuma e wo school feeding program wo mo komatan yankasa na wo mo kwa na na ebufo wo mpa na ude tie die wo mo kan photocopy people prepare I'm wondering in this place so I do ma 3 times I'm going to stick mommy me wa ye nia bre pa ye nia bre ye enti onfa ye sika mayen anase onche ye ni enti otete sika no if it is about no cooking days kwa esen ko beka kire the whole society obi ante say me tua ketre sika na momo ama ne aduane 2 weeks enti mate obi ancheche ye mu bibia sa platform so na various district coordinators no de to so in a way be it means say district coordinators regional coordinators omunyina omaye cartel ne ekwaso no mo tiase e na omudi di because they feel say we cannot come together and fight. I tell them from today say minkwa me to me hu asi ho e dia mama no the vulnerable ones somewhere where crassy baby so that they get their money and this also ye papa kufuado adwuma no so see emfanto ho a omfa yesika omudi ye kanyina mayen ene ne omatete ne unlawfully omfa ne nyina mayen ne enyai ya bre na obi ehun se krom ha school feeding bia eni ho ene no na ne omgo pie mu no o nurse wani se o ka kire ayi sini bi omuyi na samanya obi akwakoyi na komade akoton simi jimi chain na ne amamefo ekọ ehonom o be ye Jessica wom kanya mampenfo be kasa ansa ti amamefo amuti wom ni wom anuanuane ma ye nuanom ewo je kejia kosi primary schools no wom anuanuane ma wom na ban de wom ka ena wom konkran so wom kodan wom ka Ebusia yanyina kai suwe na yanye aboafo nkrato anya sade a wo so beba bedan yeka enti Jubilee Hospital sawa pomudi ehunhia ye pantinentina so ma na nya ansa na waka semi hu yanka enu nti na wo nti o se adie bi efo wa pomudin wa wonti ase bia na waba wo ba obeto ne boase na wo mahwew kama nti no wo eye laboratory wo wa opese ohu moje kuo wo busua kuo ni nyina no wo mbeto amoboase aya ahwa ma wo na wakọ Jubilee Hospital we a doctor ni atre nura ma no won kwata wa bonten so Jubilee Hospital na wa mo pharmacy enru ahodo a hye wo sem benti no edro bi a doctor betra ma obi obenya bi ewo ho wa mo ewo antenatal care ani postnatal care ema ye ma minimum apemfo won be kura nyinsan no kama kosisa wo bo ade beso ewo asumdwem na waso ewo wie nso no eni akoda na didie mu ninyin mu ni nyina no won be kyerɛkyerɛw sɛ ne be akola no so ebenyin from theater ewo Jubilee Hospital a surgeries anasa operations awodo ni nyina wa mo eye bi ewo ho yesanso ewo ultrasound ani ECG scan interne wa fa furo na okotwa scan na akola no so woda ye wona ye ni nyina a doctor fo enso ebe kyerɛkyerɛ wo afei so won be hwɛ esese wo ye oba wo ye bema won be ka ni nyina enso atre wo mo counseling unit say enya yade bia ene ye pane enya yade bia so ana eye edwo yade bi wo ho ye kasa kyerɛ enti won be kasa atre na bibia akonkan eye clinic ewo Jubilee Hospital nti wani na ekeka no susu titi en kwasan so mfa nchiri ngumsa na mdimani kwotu nchiri so ebe ha ko Jubilee Hospital na wo mo enhwema wo efiada bia so no wo mo ye nkyerɛkyerɛ ema wo mo diabetes and hypertension enso ha wo mo kanti wo Jubilee Hospital enti ukwa wanwane ahodo ni nyina obenya bi adie insurance card ahodo nyina so wode ye adwuma national health insurance anasa private health insurance Jubilee Hospital safabra wo beje na wahwe wo Jubilee Hospital ewo Achimoda Kwantempo ne so aboabo Amantua Bridge ne so na wo mo ewo fra wo ma 0244 575799 0244
575-799. Afi yantoa ensem ne so. Oba achima bobu krodia mu a ewo Brim Central Municipal Assembly. Mensin mu ewo Premantem mu. Na achima bobu krodia mu anum se omanfo dodo na ewo dan manso across asene ebeka pa any crowd a etwa dan wa hye ni na. Dodo na nim so oba achima boabu a adekese na wade bi wanum se. Ene se oba achima boabu a akwese epoketwa. Ye wonso kasia pa edaw no mo na okutukitwa bi tsasa bi obi a wa fine na heni din a bo se enso nso aye din John say wi na egbo bo se aye nyunyu bo se aselida so tia na adenden na eno nso anim eni nya potopotɔ te se bremu eni ye fita te se po ankasa eda chima bo bu krodu enu ene ne da sɔre bibia ye ne na eye aye fe no aboabo dam na aboabo dam nso ameken ehwehwemu amya kwa akote se ne kasie ni nansuo ne kasie no 25 acres asase yantam 25 acres na eno na onipa otu sa adami ne ba nipa na ngasa otu ndie onyankopon ato nsa frɛ no nti ne ba aye fe no kwaku adu adodo na fe no bullet wa achema aboabo krodia mu ono na hwaso na bullet se wa ye din ahwɛ nneɛma bi ahwa wodam ne ho a enkoye ene se adehye bia wa achema aboabo wom sori a dam no ho ensuo no ho ena mo to bola egu na de yakra ne se bola no so anya nnuane bol bibia na mo soa eho santan oso mo tugu ensuo na no pe enu ntama ensuo no ahuni die no etia bafom enu nti bullet se sa achema boabo fo ntumi enya bola na mo tugu ono ana mo ntungu ba bi pade a ene obewoso no ho te sese bi mpana wofo akɔ mpana nkyɛn ba woso no hwangaza ama achema boabo anwisa mpa de ekoso no na ni nye ho de ntia bullet kasa no se oso de to eno to nkyɛn a bola na mo tugum no enam egum no omafo yi tɔre enu tu yesa na se o ma enam na egum no o ma munua no bɔne adi ega no bansa na nipa su kodipe na akwakoya asem enu nti bullet se aboabofo be jai bola no mtugu no anom be togu ba bie anom be siesie ho ana se won be jai tukura bola no omutu a yenyina me oman ba omutugu no mudi ninya I don't have problem but finally no omyese omutu agu anti obia ni obia sise committee for eka omompre baby obia pe baby obia beto agu enye nne na ebeka sese ya chi obia nyina oman ba but choma ni hu ani dia ade memomtu nwengu ha ahifu okrom ha empenifo okrom ha kontihin wa ha ne ahin wa ha enti me no bekasa otiase ensu ababo no dam sebe ensu ne da han papa beye otiase oye no so oye ma oman ni nyina enti enya me nkwa na medidi me tu bola ngu ha but me oman ba but finally no so mo be o madwin se on betu agonom ni ndia ye be sisi yom da bi na bola no omu tugu a enam ne yeyiwe ena nam no bi di no aduane ebi nso no it is a ball guma na say poison and mani abre no because metu kwan akoba bi a school baby omunye nsuo krampo sebe anwale ne ya mom kwan na nsuo nti ya mom kwan nti se nsuo ka hye we da ha na se mo be madwen se mo be se nsuo de yeso meso mempren eni amuti yeyi ayowuri ono na hwe atema boabo dam a ne dodo anasa ne kase 25 acres nsuo no edda kroimu edda boabo krodua mu na se ye wazoye enzo ni atiye pa nanso oru ohweso kwakwadu aka bullet se omanfo endi ni nti so mu ndi ni dia obesi omkwan so muntu bola engo obim ebusia ye bukasia ni komsen jen na ye bu mu dia na ne na watwi mu a ne ebna de etwa mu do ane opie montin so a manfo agi wo mani papa me na fufo bi omse na ye de so ko wiase no wo mu bi ani fem si yade no mokwahe na Thursday ya ana penin contract for wada Abronoma Foundation ora yiri Linda Nyakoye bo a editu dwa wo kire se Thursday no akoye se wo man mu ana sempo na ne wo bi an ye nya trimupo bi afa ho asa trimupo na nya de ye trimupo po si trimupo we na emwa ema Thursday ni susu ye nyina emmemu enti obese pasa
sa ensusu ya na akwakoye se edi vows danie awarefo nkwa no womudie wamo a wamo twempena wamo nkwa no womudie esujafo yen ka hu bie wasisa tirimupɔ no womunya vows de ne ayeda ye de kire do enti wo maame kura utimi kire ne do wo papa nsusu utimi kire ne do wo bibia wo pɛ na asɛm ne wo sɔfo wo bia wutimi akire ne do wo se bi mu a aya manakoye se sa vows de ne do ne afa ne wo ne dɔfo wamo kɔ bari ahia mu ne ebekɔ so no enya asɛm keto se mpa so agro nyina bitimi kɔ so saa ane aye ama vows de na kwakoye osisa tirimupɔ no yenyai Odon chile so ni oba ana be man kwada nkwa na chile so odon. There are several ways you can show your love. Obetin do do for pie ne. Ena nyimre unfortunately na a working day or china so a working day. Into the ni pie kakra no maba. Obi to flowers at the chair. You package something to show the person say what kind no or what kind of sada no. What chile so odon no. Wo ma me kwara odon na obetimi a wish na happy Valentine's Day. E ya do for that. Nti chile odon chile say bi ko for ba ne no nkoda. E si ada so wo ho. Enkoye e wo ye hina no the BIA statistics say HIV/AIDS infection ekosoro and na dem mesreti for any Ghana na nyina momma condom and shorty omi ehu say Valentine ya ti ase say enye dwamamo dem mama ye kwan ye fa so kire do e kire ye namfofo ya dofo empo ye busua mami aka ni nyina birthday ni kwa bi mu se esi adwuma da enti wo ma enye ni ti ne ya me no ka se ya ne ani watchna no wo de wo kwa akodi o mu vows de ntimu musa no ma mi se na futuo kakra ni o mu hwe na mutie ne asupem abusia ani ayepani kwantrafo a wada Abronoma Foundation ano owurare Linda Nyakon yeboa yemfoma fadwenche ba kumienu bia aba entwaso master planner junior Kentampo aka BMW osi otu Ghana fo nyina fo se enwumre na futuo de etiawa ene se Ghana yempese be wiewie kura sa mwakunu adu se yempese be wiewie kura tsese bi aba ede abokrama ya na so odin ugya to asaba no o na bra bobasa so yempese be wiewie sa dia ma omanfo no ana timamni no obi ankoto aba emma NDC amanyokun esa dia ya ejejeje ochia odumnyafo Steven Team NPP national chairman koko raba ede aba se mema omadwo na mehwa mo life e wa chim odan yansu ya kan life amwati Awuja K Delali o say hey Ahenkan over the week Kasiebo is loud and clear e will breakum spring of life enterprise o say tasty Kasiebo nothing can stop me from you kwaku aningusi buadum I feel you na kuamoye too much prophetess Martha Kunama edifri breakum estate wadia tumprakope ho no yeda so ho yaw Isaac nso se onwadwo Ahenkan FM ayuko ya ye na akua mo aboaten se ono so edifa blekuma central nkrampuni mantemu aka Dr. Baumia is coming say the man for to the I say happy birthday Ankoma Jesus Lina Ojodi ampo what you Jesus Lina sewa J24 o Saint Monica's JHS ewa Santemampon o si o tie kase papa nemum omanitin kwa ema na wodapa yeda asenyankopon hye no nso Awuja na asade aba wanum sei mamemfansi anum sei yemfa akra wo SMS nsomra abusia mamemfa SMS dia ne bi entwa eswo na yenko na nasrebo edi Free Democratic People's Republic of Achiase was fellow Ghanaians so say adenti ana mampeni na nadoda kwa no oforiata wamo timi bora Ghana foreign account mu na wamo hwe 2022 niama ye na chenchina chen wamo say DDP and one wamo ba betua and one wamo bepe kwan foforo so di atua ono so di no we say good evening nana ya boachi ya domopoko agimai wano de Christian Achu dear ana wode ebaye owie no wo say watch amampeni or say president in the coming woni monyamfo Dr. Owusu Afriye akoto ana wacha no say eneg adia to Ghana fu ani papa nso anto ya antibosu nka ya koda sole ya
Christiana Chu yese wato ananam ewo sie do se eyare wo sem so ne nyina mu no nyakopo ananim ne oye ana we yema ne ma master planner junior kintampo BMW odi ne yedi kan akenkan so dada na we de about see a friend bra Ekolak wadi free achim jaha ana wadi abosi Ghana mamwe wasi Ghana mamwe na tete apansambo ni ekosu nyina hwe nkoso wasi ekom diye kompa na die nti watu wanu wakakai ensembi amampani a wenya ni baby eko His Excellency John Evans Fifi Atamos ekaye economy enkomunde that's not one not say sisi ni trimu esa no wono so edi abamami fa we encha etu me weda edi efri achim eyire bi na wode abose a Kasiebo ne edide mu ochia Ahenkan FM adwumaefo yenso yejiusu ye power so wo tie ne live ewa achim eyire bi wo mu tie na wo che say yo Kasiye ka no kura pa wo se MPP abanya na nado edi enimi wo medi Ghana fo ahwiamonsam a wo mo kan ye no wo mo entimi ani so yemfa SMS no ensi ha. Okay, the sianum say na yakodia enwe ye producer eye ama safuwa atwe weekends bibi o we ochina chai be sorry okay all right yeah ko madam Dora opoma de wasene bangalo enwre me chiao empombo ko de no apprentice ni na ena efun kansa ne yire no ne sister Penny efe no madam Akus otonko tea ene pan so tea bread ewo King of Grace Chapel achimasene eho no ton nti ochina se obe shedwa chinobe market timame enwe me chiao mpombo ko de ena nana K Jesse Company Limited manager watchim asene branch unso enwe ma adwo papa ye producer enwe yi eye Safoa atwe ena Kwame Asante aka Sir Charles ono ene die ko Facebook live ene YouTube so hwe na wo fasu